Ovdje sad malo uzeti, pa je samim tim malo veća gužva, ali nije to okolo, evo ovdje je originalno mjesto Visočka. Mama je rekla da ne smijemo kuvanih. Završavamo s ulicom koju obilaze Kranja, normalno vraćamo se još ako Bog da dok jedemo malo detaljnije obilazak, a sad idemo pronaći tu Sjemuća da Rumčare ovdje imam parking blizu grada, međutim trenutno je zauzet, što znači koliko puta policije ima pekara, a tu gore mislim da je 5 Sjemuća. Kiša je bila, padala, pa je vjerovatno poremetilo i trgovce i ljude. Kaže nam jedan, kad smo prolazili da smo došli kad je najmanja gužva. Odnosno, kad je najmanje naroda, vjerovatno je to uzrok ova prirodna kiša. Više naroda slijeva kad dole, što znači da će biti sad, kad mi jedemo, dosta više naroda. Ako ponovo kiša ne zapada, jer evo kaplice počinje. Neka što malo više toga, bo. Tu je meni. To je ništa. Vidiš još pa meso. Naručit ću ovu pljeskancu veliku. Ja vidim ovamo što je da je... Da, sad je iskočio kor. Muški, onaj, put, Durman sam i ja. Je dobar mango. Gore jedna, kada će traži iket, ha? Kiša ne daje se svima, već je počela još jače. A mi nemamo kišu brana. Porcija izlazi, užabano se radi, nadam se da neće biti ko u Hratovića, kad sam čevapi došli, a to je sviđa ono kažem, samo nekad se preračunaju ljudi od način kako odrezati tu ostaje koji ja sam da donesi još dali vani, pa da je kako se naša gledala. Vidiš?
trebate voditi statistiku, otprilike vidjeti na što dijete reaguje. Namjerno je kultura to onda. Da vidite stvarno to. Mi smo uvidili da u nas ima reaguje na farbe u hrani. A to nam isto neko pisao. Koliko nam je pomoglo probiotik? Ona je danas dala probiotik.